Our objective is to go to Kinshasa. Uyu mugabo tugiye kuvugaho uyu munsi yitwa Corneille Nangaa, niwe washinze ihuriro AFC ariryo M23 ibarizwamo. Ubundi uyu mugabo yahoze ari inshuti magara ya Perezida Tshisekedi ndetse bivugwa ko ari nawe wamushyize ku butegetsi, ariko uyu munsi ntibacana uwakanamba. Ese byagenze bite ngo uyu mugabo wari ukomeye muri leta ya Kinshasa bigeze aha yisanga yashinze ihuriro rigambiriye guhagarika ubutegetsi buriho? Ubundi se ni gute abahoze ari inshuti magara baje gushwana ku buryo uyu munsi umwe akubita agatoki ku kandi ndetse akagerageza ibishoboka byose ngo akurunde amata ku munwa ndetse byanashoboka akamwohereza iwabo wa twese? Reka ngusubize inyuma gato. Ku itariki ya 9 z'ukwa munani 2024 urukiko rwa gisirikare rw'i Kinshasa rwakatiye igihano cy'urupfu abantu 26 biganjemo abayobozi bakuru muri M23 rubahamije ibyaha birimo ubugambanyi no kurema umutwe urwanya ubutegetsi. Muri abo bakatiwe icyo gihano harimo na Corneille Nangaa, uyu ukuriye ihuriro AFC ribarizwa umutwe wa M23. Urukiko kandi rwatangaje ko umutungo wose wa Corneille Nangaa n'umugore we Yvette ufatiriwe, rwaciye kandi abakatiwe bose amande ya miliyari imwe y'amadolari y'Amerika kubera ibyangijwe n'igihombo bateye igihugu cya RDC. Ubwo byumvikane ko Nangaa nawe ari mu baciwe ayo mande angana atyo. Nangaa wakatiwe adahari kuko ari kumwe n'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Akibona imyanzuro y'urwo rubanza yarabisetse cyane, abitesha agaciro, avuga ko ibyo bigaragaza ubwoba leta ya Kinshasa ifite ihuriro AFC. Anyuze ku rukuta rwe rwa X yaranditse ati, iyo ubutegetsi bwatangiye kugira ubwoba buba bubona neza ko bugiye guhanguka. Iyi kinamico yiswe urubanza n'ibihano bidafututse byayitanzwemo ni ikimenyetso cy'ubwoba bw'ubutegetsi bwabuze epfo na ruguru busigaje kugwa. Yavuze ko ntabwo yatewe n'ibihano yahawe kuko bitazahagarika urugamba rwo guharanira kubohora Kongo. Yavuze ko Kongo nimara kubohorwa bamaze gufata ubutegetsi bizaba ngombwa ko abaciye urwo rubanza basaba imbabazi kubera gushyira mu ngiro ibwirizwa bigaragarira buri wese ko ritemewe n'amategeko, ahubwo ko rigamije gushimisha umunyagitugu. Uwo munyagitugu yavugaga ni Perezida Tshisekedi bahanganye n'ubundi. Kugeza ubu Corneille Nangaa ni umwe mu bantu ba mbere bahigwa cyane na leta ya Kongo kurusha abandi. Ari mu bantu ba mbere bahangayikishije ubutegetsi bwa Tshisekedi kubera ko Nangaa ubwo avuga ko intego yabo ya mbere ari uguhagarika ubutegetsi bwa Tshisekedi no kwigarura ubutaka bwose bw'iki gihugu bungana na kilometero kare miliyoni 2,345,409 kikagira abaturage barenga miliyoni 109. Tshisekedi afite impamvu nyinshi zo gutinya Nangaa kuko baraziranye cyane, kubera ko uyu Nangaa yahoze akuriye komisiyo y'amatora muri Kongo kuva muri 2015 kugeza muri 2021. Ni ukuvuga ko ubwo Tshisekedi yatsindaga amatora muri 2018 akaba perezida, Nangaa ari we wayoboraga komisiyo y'amatora. Komisiyo yari ayoboye niyo yemeje ko Tshisekedi yatsinze amatora n'amajwi 38.56%. Mu mpera za 2023 nibwo Nangaa wahoze ayobora komisiyo y'amatora muri Kongo yashinze ihuriro AFC arishingira i Nairobi muri Kenya. Iryo huriro rya politike rikora n'umutwe wa M23 mu ntambara igiye kumara imyaka 3 igamije kubohora Kongo. Ngiyi ntandaro y'urwango Nangaa afitiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nubwo leta ya Kongo yakatiye umugabo igihano cy'urupfu, na n'uyu munsi aracyahagaze bwoma. Ahubwo Tshisekedi nareba nabi uyu mugabo bivuga ko ari wamushyize ku butegetsi birarangira nabumukuyeho nk'uko yabyiyemeje. Ariko se Corneille Nangaa ubundi ni muntu ki? Afite ububasha bungana iki mu ntambara irimo kubera muri RDC? Reka nkubwire akantu kandi kuri uyu mugabo udakinishwa, mbwira ubuhangange bwe n'ubushobozi afite butuma yumva yahangara leta ya Kongo agakura Tshisekedi ku butegetsi. Mbere yuko nkomeza ariko nizere ko wamaze gukanda like kuri iyi video. Ubundi amazina ye yose yitwa Corneille Nangaa Yoberuwo. Yavutse ku itariki ya 9 z'ukwa karindwi 1970. Yavukiye ahitwa Bogboya muri teritwari ya Wamba mu cyahoze ari intara ya Oriental, ubu ni intara ya Hatuel. Nyuma yo kuvuka agakura yagannye ishuri nk'abandi ariga araminuza. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu by'ubukungu yakuye muri kaminuza ya Kinshasa. Nk'umunyamashuri Nangaa avuga neza indimi zitandukanye zirimo Igifaransa, Icyongereza, Iringara n'Igiswahili. Nangaa kandi nyuma y'ubuzima bw'ishyamba ni n'umukristo w'umuprotestant, asengera mu itorero ryitwa The Church of Christ in Congo. Birasa naho politike ari ibintu by'umuryango wabo kuko Nangaa afite murumuna we witwa Christophe Nangaa. Uyu nawe ni umunyapolitiki ukomeye cyane muri iki gihugu kuko ni guverineri w'intara aho bombi bavukamo kuva muri 2019. Gusa aho batandukaniye, umwe ni umunyapolitiki ukorera leta ya Kongo, undi ni umunyapolitiki urwanya leta ya Kongo. Ni abavandimwe ariko bari ku mpande zihanganye ndetse zidakundana na gato. Ibi nabyo turaza kubigarukaho mu buryo burambuye. Ubundi Corneille Nangaa
afatwa nk'impuguke mu bijyanye n'amatora na demokarasi. Kuva muri 2005 kugeza muri 2021 yabarijwe mu bikorwa n'imyanya y'ubuyobozi ifite aho ihuriye n'amatora, haba imbere mu gihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Mu wa 2005 Corneille Nangaa nibwo yatangiye umwuga we mu bijyanye n'amatora, aho yatangiye akora nk'umuyobozi ushinzwe tekinike muri komisiyo yigenga y'amatora muri Congo. Muri 2013 mbere yo kugirwa umunyamabanga nshingwabikorwa wungirije komisiyo y'amatora, yabaye program director mu ishuri rya Central African Electoral Training School. Ku itariki 21 Ukwakira 2015 Nangaa yagenga ku bwumvikane bw'amadini avuga rikijyana muri Congo nka perezida wa komisiyo yigenga y'amatora asimbuye Padiri Apollinaire. Ku itariki ya 20 Ugushyingo 2015 Corneille Nangaa yatangiye imirimo nka perezida wa komisiyo yigenga y'amatora i Kinshasa. Ni umwanya yacigatije ibiganza bye kugeza mu Kwakira 2021. Amatora ya perezida yo mu Ukuboza 2018 muri FDC ntiyavuzweho rumwe. Felix Tshisekedi na Martin Fayulu bombi bavugaga ko batsinze. Nk'umuyobozi wa komisiyo yigenga y'amatora, Corneille Nangaa niwe wari ku mwanya wo gukemura icyo kibazo no kubazo byabereye muri aya matora. Muri Werurwe 2019 abategetsi ba Amerika bashinjije abayobozi ba komisiyo y'amatora barimo visi perezida wayo Norbert Basengezi, umuhungu we Marcel Basengezi na Corneille Nangaa icyaha cyo kunyereza umutungo nyuma y'amatora yo muri 2018. Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu gashami kayo gashinzwe imari yabafatiye ibihano bashinja ruswa. Corneille Nangaa yafatiwe ibihano mu by'ubukungu kubera ibyo birego, ariko we byose yarabihakanye, asaba ko ibihano 12 yari yafatiwe byakongera bikigwaho bikaba byanakurwaho burundu. Manda ya Corneille Nangaa nka perezida wa komisiyo yigenga y'amatora yagombaga kurangira muri Kamena 2019, ariko kubera ko yari ataraboneka wo kumusimbura yakomeje kuba kuri uwo mwanya kugeza mu kwa 10 kwa 2021 guhatorwaga Denis Kadima akamusimbura. Reka noneho tuvuge gato kuri wa murumuna wa Nangaa witwa Christophe Nangaa. Ku itariki 21 z'ukwa mbere 2024 Christophe Nangaa yatangajwe ku rutonde rw'abadepite batsinze amatora yo ku rwego rw'inteko zishinga amategeko z'intara muri RDC. Hari hashize amasaha make akoresheje ikiganiro n'abanyamakuru i Kinshasa avuga ko atandukanye cyane n'umuvandimwe we Corneille Nangaa. Asanzwe ari guverineri w'intara bombi bavukamo, ndetse bombi hano banafatwa nk'abanyapolitiki bakomeye. Corneille Nangaa yahoze ari perezida wa komisiyo y'amatora kuva muri 2015 kugeza muri 2021, nyuma ntiyavuze rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi ndetse anatangaza ko ashaka kwiyamamariza kuba perezida nyuma yiyunze ku mutwe wa M23. Mu kiganiro n'abanyamakuru rero ubwo yarabajijwe ku muvandimwe we Christophe Nangaa yaravuze ati Corneille ni umuvandimwe, ndi umwana wa 4 nyuma ya Nangaa. Yongeye ko ibyo arimo gukora byo kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa no gushaka kubahagarika bimureba wenyine. Ati umuryango wa Nangaa ntiwigeze ufata intwaro, ni umuntu mukuru yahisemo inzira ye, natwe twahisemo iyacu. Natoye Felix Tshisekedi iwacu ku ivuko, data yatoye Felix Tshisekedi. Sinzi ko hari ikindi kintu umuntu yakora ngahamya uburyo turi mu ruhande rwa Union Sacrée. Union Sacrée ni ihuriro ry'amashyaka ashyigikiye Tshisekedi. Corneille Nangaa na murumuna we Christophe bombi bari mu myaka irenga 50. Gusa ubu biragaragara neza ko bari ku mpembe ebyiri zitandukanye za politiki y'iki gihugu, aho umwe ari guverineri wo mu ruhande rwa perezida w'iki gihugu, undi akaba ari umwe mu bakuriye umutwe witwaje intwaro urwanya ubwo butegetsi. Mukuru we Corneille Nangaa nyuma yo kuva ku mwanya w'umukuru wa komisiyo y'amatora muri 2021 yinjiye bya nyabyo muri politiki, ndetse muri 2023 yashinze ishyaka aryita ADCP, ndetse anatangaza ko aziyamamariza kuba perezida mu matora ya 2023. Muri Nzeri muri uwo mwaka Nangaa yatangaje ko perezida Tshisekedi yabeshye ko atigeze agirana ubwumvikane n'uwo yari asimbuye Joseph Kabila ngo amufashe gutsinda amatora amusigira ubutegetsi. Nangaa wari perezida wa komisiyo y'amatora yavuze ko yari umwe mu banditse amasezerano yasinywe hagati ya Kabila na Tshisekedi mbere yo gutangaza ibyavuye mu matora. Amatora ya 2018 ni amatora ataravuzweho rumwe. Byavuzwe ko yarimo uburiganya bukabije, yamaganwe na Martin Fayulu wabaye wa kabiri, wavuze ko yibwa amajwi. Fayulu yagize amajwi 38.42%, mu gihe Tshisekedi yagize 38.56%. Ibintu Fayulu atemeye na gato kuko yavugaga ko ari we watsinze amatora. Tugarutse kuri Corneille Nangaa wari ufite icyifuzo cyo kwiyamamaza mu matora muri 2023, byarangiye atemerewe kwiyamamaza. Yongeye kumvikana ubwo yinjizaga ishyaka rye mu ihuriro ryiswe AFC ryashingiwe Nairobi muri Kenya ku wa 15 Ukuboza 2023, aha hari imbere gato y'amatora muri Congo. Nyuma yaho gato Corneille Nangaa
yagaragaye ari kumwe n'abakuru b'umutwe wa M23. Amashusho yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga ku itariki 31 z'ukwa 12 2023 yerekana Colonel Nangaa ari kumwe na General Sultan Makenga, perezida w'umutwe wa M23, Bertrand Bisimwa n'abandi basirikare bari mu ishyamba ariko baganira baseka. Nangaa yashinze ihuriro rya AFC rifite n'igisirikare kuko ngo yari abizi ko Perezida Tshisekedi aziba amajwi mu matora yo kuwa 20 Ukuboza 2023. Ku itariki ya 28 Ukuboza, Nangaa yatangaje ko iri huriro cyangwa se uyu mutwe uri gukorera muri teritwari ya Rutshuru, ndetse yasohoye itangazo risaba rubanda kwiyunga kuri AFC bagakuraho byihutirwa Perezida Felix Tshisekedi. Umuhango wo gutangiza umutwe wa AFC witabiriwe n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo perezida w'umutwe witwaje intwaro wa M23 Bwana Bertrand Bisimwa. Mu itangazo Colonel Nangaa yanditse mu izina rya AFC icyo gihe yamaganye ibiri gutangazwa ko byavuye mu matora. Yagaragaje ko leta ya RDC ikomeje kwica abaturage bo mu burasirazuba bw'iki gihugu muri Kivu y'Amajyaruguru. Ahamya ko ari ibyaha by'intambara Tshisekedi azabazwa n'ubundi. Yahamagariye abanyapolitiki n'abanyekongo muri rusange kwiyunga na AFC kugira ngo bifashe byihuse gukura Tshisekedi ku butegetsi, hanyuma hategurwa andi matora aciye mu mucyo. Kuvuga rero kugeza n'uyu munsi ruracyageretse hagati ya Colonel Nangaa na leta ya Kongo. Leta ya Kongo yagiye kenshi ishinja Nangaa n'iri huriro ayoboye rya AFC ibirego byinshi, ariko kandi Nangaa nawe yagiye kenshi yumvikana yifatira ku gahanga leta ya Kongo ndetse akanashyira mu majwi Perezida Tshisekedi amushinja ibyaha bitandukanye. Nk'ubu mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2024, Colonel Nangaa yasubije Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa ko nubwo umutwe wa M23 ushinjwa kugaba ibitero, Felix Tshisekedi uyobora RDC ari we wenyegize intambara mu burasirazuba. Ni nyuma yaho mu kiganiro n'abanyamakuru ubwo yari kumwe na Tshisekedi Paris tariki ya 30 Mata 2024, Macron yasabye M23 guhagarika imirwano no kurambika intwaro, akongeraho ko u Rwanda rukwiye guhagarika ubufasha yemeza ko ari uyu mutwe. Leta y'u Rwanda yatangaje kenshi ko nta ufashe ha M23, igaragaza ko ibibazo byatumye uyu mutwe wegura intwaro ari iby'abanyekongo, bityo ko bakwiye kubyikemurira mu mahoro. Ibi kandi byanashimangiwe n'abayobozi b'umutwe wa M23 mu bihe bigiye bitandukanye. Nangaa yagaragaje ko Tshisekedi ari we nyirabayazana w'intambara ikomeje kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, bitewe n'imiyoborere y'ahamya ko ari mibi igira ingaruka ku buzima bw'igihugu hadasigaye n'umutekano, kandi ko uyu mukuru w'igihugu ari we ukwiye kubibazwa. Mu bibazo Nangaa yavuze ko byaranze imiyoborere ya Tshisekedi harimo kunyereza umutungo w'igihugu, akazu, urwango rushingiye ku moko, ivangura rishingiye ku bwenegihugu, kubangamira ubwisanzure bw'ikiremwamuntu no kutubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko y'igihugu. Kugeza uyu munsi, iyo hatondetswe amazina y'abantu bahangayikishije ubutegetsi bwa Kinshasa, izina Colonel Nangaa riza kuri paji y'imbere. Hagati aho, intambara M23 n'igisirikare cya Congo FARDC iracyakomeje. Ese bizarangira bite? Tshisekedi yaba agiye gukurwa ku butegetsi? Tubwire uko ubyumva muri comment. Njye nari Aniki, wakoze cyane kubana natwe, Imana ikurinde.